Li bajarê Kobanê çalakiyeke nû ji bo parastina navê Resen ê bajêr hatiye destpêkirin. Komeke jin Omer bi hev re serkêşiya vê çalakiyê dikin, ew tabloyên li ser dîwarên Kobanê çê dikin. Pêşniyara destpêkirina vê çalakiyê ji aliyê jina nûhatî Rohlat Derwêş derketiye. Rohlat ji nûçetî vê re got ku ew dixwazin çand û navê bajarê xwe biparêzin. Di heman demê de ew dixwazin bajarê xwe xweştir bikin. Di vê dema dawiyê de saziyên hikûmeta Veguhêz a Sûriyê bi taybetî yên parêzgeha Helebê di ciyê navê Kobanê de navê Ayn Ereb di belge û tabloyên fermî de bikaranî bû. Ev yek jî bû ciyê nerazîbûnê û di nav gelê Kurd e. Navê bajarê xwe bi rengên Kurdî xembilandine. Li kêlek nav jî dilek hatiye danîn. Êdî ev nav û ew dil li gor vê xêzkirinê girêdayê hev têne dîtin. Ew jî li gor serkêşên vê çalakiyê. Jineke nûhatiya Kurd ji Kobanê xwediya pêşniyara destpêkirina vê çalakiyê ye. Rohlat Derwîş daxuyakirin got ew dixwazin navê bajarê Kobanê biparêzin û bajarê xwe xweş bikin. فكرة آمو بو متخصص از هوال خارا بیجم انو کو امسر دیوار کوبانه وینه چیکن تشتی گریدای چاند کوبانه تشتی گریدای کوبانه تشتی گریدای ریزگر کردن کوبانه هوال میجی گو تمام وینه پیشی چیکر ما یعنی من نو هفت سه بون تالی ده هوال ما تفلی ما بون داخواز من وقت جنک کرد انو جباجار کوبانه از باجار خاخاش بکن بوینه گریدای چاند کوبانه گریدای چاند جنامه کرد باجار خاخاش بکن کو ناو باجار می کوبانه العرده نمینه و پر خوش ببه لسر دیوارên bajarê Kobanê tablo têne kişandin. Her tabloyek çend name û peyaman li xwe digire. Welat xortekî Kurd e ji vî bajarî. Dibêje navê vî bajarî ne Aynul Ereb e, lê nav Kobanê ye. تدي حملات دست بيبو جبركو نوفي كوباني بعين العرب كان عين العرب ووقت الرجيم باس عين العرب كد 14 دا چاكو ما چاتش كينون ده كوباني ده كوباني قب دنيا داناس كرب نوفي كوباني دو چاغه عين العرب نما عين العرب شهر الجمون عين العرب الجما كوباني ما حملات دست بيگر سبي تثبيت نوفي كوباني ده رسميات دولتي ده آرمان جمعی و حمله نتنه نوی کوبانی کام باجاری خوشیم بگن خوش بگن برسم گرافیت سر دیواران واقعش کردن شاران ام بین چاندن داران پیش کردن باجر به شکل هم یعنی آرمان جمعی و حمله Tabloya azadî jî beşeke ji vî karê gojaliyê vê grupê ve têkirin. Zarokek jî kêleka vê tabloyê sekiniye. Navê Kurdistan jî li ser tabloyeke din hatiye neqşandin. Êdî her tabloyek tiştekî dibêje. Rêya Kobanê bi dar e. Yek ji helbestên helbestwanê deşta Sirûcê Feqîr Ehmed e. Dema ev helbest bû stran, êdî her peyvek bû balindeyek û dest bi firînê kir. Helbestê sînorê cih û demê derbas kir. Em yekser biçin Kobanê mêvanê me hebe em dixwazin vê mijarê pêra nîqaş bikin ji Kobanî welat Şêxo çalakvan û endamê kampanyayê merebe. Hûn bi xêr hatin bernameya me. Spas kemen Gelekî spas ji bo beşdariya we ev demeke navê Reseniyê Kobanê ji aliyê hikûmeta Veguhêz a Sûriyê ve ku wek Aynul Ereb dixwastin biguherînin bi taybet belgeyên fermî de diketin û derketina bajaran de ev nav li ser Kobanê ferskirin. Ev demeke li Kobanê li dijî vê helwesta hikûmeta Veguhêz a Sûriyê çalakî hene bertek hatin nîşandayîn. Rewşniha bi giştî çawa ye li Kobanê
ناوی رسن ای کوبانی ایدی کولان کوبانی ده دسپیک و کتنا باجر ده و بگشتی دنوا جیان ده تیب کارانین د بلگه این فرمی ده خوب جهتی که از باورم دنگی ما راسا ما مستدی ابدامك راس دنك تدي ابدامك حكماتي گشتي يا سوري رژیم سوري دخوازي ناوي كوبا نبوغرد رسمياتي حكماتي ده بعين العرب كي دنك موسى بله ام دنگی ود بهیزن دنگی ود باشتی راس مستدی رژیم سوري دخوازي ناوي كوبا رسمياتي ده بوغرد بك عين العرب ام بيتشتي قبل نوكن تدي عين العرب ده 14 ده نما چاوک و داعش ایریشا کوبانی کرد کوبانیش خواب جهان داناس کرد به ناوی کوبانی به خونی عگیدان خون خواتونان به گل کوبانی و خاص شهید مدان انه ایرو رابع بعین العرب که ام بیتشی قابل ناکن ما حمله دست بیکر ام 7 کسن بخوا پیمانگاه ما ایوینا موزیکیه ما امانی اف بون تدی ما مستر الله درویش نوا و سر اکران درخست فکرای اوه بو ام حمله دست بیکن ناوی کوبانی سر دیواران خیز کرد. ها و ناوی کوبانی سر تواهی دیوارن کوبانی به تایبت ون خیز دکن رنگ دنویسینن او ناوی رسن راست اما نه تنها ناوی کوبانی چند کوبانی دیروگ کوبانی تشتیوان کوبانی تیره درواز بودی تدی کوچبری قتل عام تشتی کودناوا تکوشینا کوبانی ده به تایبت لدجی داعش کو تکوشینا کی برومت پیش خست ونوان خالن سرکجی بخیز دکن او دیروکین کوبنا بودنگ راست ما مست نه تنها ناوی کوبانی شریک و هم برداشت مگر ام شورش نوزی کلمه قتل عام ام بی تشتی گردای چند کردی تایبت تشتیان کو دیروگ کوبانی درواز بودی ام نال سر دیوار خیز دکن وقت مشترك قلت ام 7 كاسن عمل طوعي ام بنا قلت آلی کاری خوش کسی ناستینه یکتیا شرادری گشتی دونی جیبینش مرا داریم با خواستم برای آلی کار بن دالی بویاغه دالی رنگان به خطوه که خوشه باشه اف هلوستا اف آرمانجا حکمتا و گویز آسوری کو دخوازن ناوی کوبانه بگوهرینه و چوا وید بینن و چوا اف نرخاند چما رو شکلی وستا سر کوبانه فرز دکن گوهرتنا ناف ببرنا مصدق نوت اف گوهرتنا ناوی کوبانه کو وک عین العرب جالی حکمتا و گویز آسوری کو دخوازه بگوهرینه بتایبت ویل سر کوبانه هری زیده فرز دکه ون وی بچه آرمانجه وکری دیدن شخاما موسى در دور کوبانی تدی پرانی عربه راست موسى تدی در دور کوبانی پرانی عربه راست راست به داعش آلیکاری چاکو برخوادانی کوبانی دست بیه کرد تدی جبه برفره بود آن ایوان کو بداش امی آلیکاری کردن جمال خوار ویان اما نکم وگریان به تاریکو وگریان دخواست او روشی 2013 و 14 مرا در بسوی سری مبینه و خاص برخوادانی و خاص خونی شهید العرده قبول نکن کو ایرو یکی عرب وره ناوی کوبانی به عرب که ام کوبانیان ج کوبانی درخه عربان شونه که کوبانی دکور عربی تنانه باشه اف چالاکیا و حیاکنگی اونی بدو بینن کو به چالاکیا کون هوا پیش خستیه چالاکیا کی خوشه کو و ناوی رسنی کوبانی سر دیواران کولانان خیز دکن برنگ کو رنگین وسا بویاغ دکن ده همان دمه ده روژین دیروکی روژین بواته لگور چاندا کوبانی جی ونوانا هنه جد نویسین سر دیواران اف چالاکیا و حیاکنگی و بردام بکه ما مثل حیام بین جوی کی باش هبه مریکوانه به تشتگی ج چاندی می کردی نه تنه کوبانی چاندی می کردی مریکوانه به سر چیگه ام ناسگنن تابی او چالگی هم نه تنه قیس کرنا وینان سر دیواران وقتی این چالگی نه پروژه کردن پیش می اما وقت اگه خوازه باشه ام گلکی سپاس کن و تبلی برنامه مبون دوی درباره ده بحثا چالاکیا خو و جمرا کرش ولات شیخو چالاکوان و اندام کامپانیا
و دخوازن ناوی رسن کوبانی ببکارانین او جی تبلی برنامه همه بو درباره و مجاره ده نیرین خود مرا پار بکر قوت بجوره